Tamoje, you have been very vocal since the last few decades. Tamoje BJP ki mayok yam kanang miyam ne tamo. BJP shunga ya da miyam ne tamoje ko uza badai tare. Public su udoije. But now tamo yam na kai tasing bai ko mang tare picture madi NPP is a part of NEDA. Yeah, fundamental part of NEDA ne tamo. The state the government seminary ni the hojuk no government am la the NPP will be definitely a part of the government. No mayam na presume to ni. Tamo NPP na BJP da gi kari no but difference oi doise neda gi part amo oina kari aduga and another question is tamo itap cha horage tamo han gi lei NPP se sida tamo gi over national leadership ki over role am yorok kadori hojik maram the kind of image framing han same region north east ki leaders ki image framing it was not only for NPP nate aduda tamo gi photo ma present or pa adigi national media na tamo to follow to ba I ko present closely I observe to we every time thola kanda I go tamo to question hang ba khot pa different media me am chansel laga adu me am to tamo dum uri adu I can see the tamo when it comes to NPP da mukta lag tar gadi tamo gi national role ma NPP gi political party sida yaura kanda NPP da kari ohong bala kan khade tam I ko ne kari ohong bu ahong ba porkutabani that is also one of the primary purpose kai no Manipur gi voice yam tadre haibadi BJP mayam duna ada chale unabi dre adigi prime minister phangi sahi kyano laktri do okay adi wari bo yam masigi sense of neglect yam chang legre hoi chume am no ina na haibi chume koina Congress ta koina leirubogi BJP yamna chaiba chaitabagi wadu natte da aduga hojiki live emerging scenarios da ama political reality haibam su lay hojik si akoigi yamna pick state hai tare pick koi Manipur ja pick state ni aduna se Arunachal hairo adu moiso adum center da level no on gidi ni Congress na to ram ni loi ko BJP na koi su hojik si yam pende hojik so pende hojik so on record hai sin ai so pende hojik so BJP da honorable prime minister da pen da badum lai kaino bu nan kangla da lambagi kaino dusu adum akoi pen de when expectation to ma yam duga prime minister ma chauna khoi kuina lakta kan da ma la kan da solution ma kitang loina ma namjaga su yam tangible solution pol ka da ga se khoi da adugi pen da badum phawi adagi honorable home minister aduda mayam dugi pen da BJP gi adugi wanati ko tobudo aina miraj da aina haijening se through your platform akoi perspective se kitang widen tok tok se hujik yam seng na haigre separate administration piro haigre bani ko very clear stand ni home minister masa hairam akoi gi main kano si akoi gi Manipur ji thuai be yaro haibisima dai di motamoti khara afet clarity mo lawen di khale akoi di BJP ka khana ge habsinati Congress ka khana ge habinati hujike koina aina luxury ba platform si di ai Congress ka khana ning de BJP ki khana ning de khana bai thabak se mai to ge ba thaina aina Congress la yeng de BJP ko khana ne ba adigi BJP da lai na Congress ya dom chaiduna udi yeng mi ne ko moi ma sen ya dom chaina na nu to lai bne ba adom madu wa re ba masi thabak to ge ba isa ge ba isagi wa khatani koi ngang doise kai go BJP na koi no ji lun to le it's okay hana koi yang wa du le adu ta ju ji IDP gi issue adi ji buffer zone ga lok thok na koi ya da chuchanpur da koi han ba ya da na adi sugnu da selo da koi lei ba ya da na adi moi gi su cookie me am gi su koi gi kanu rehabilitation package no to na patana to la gi it's all right adu go ji kai ta le ngasai gi BJP adagi kaino ga na di Congress ka na sum to ga koi kano si lakta ba se masidi akoi pam de okay aduna aina aije se hojikti anoba mayona ma akoi masida ai Manipur gi praja me am su khalan jani adagi sila intellectual circle inau miraj hoi gumba media da leiba adagi journalist adagi akoi intellectual circle adagi akoi khungang da ching da tam da leiba me am se aidi khanma matam oiron khali aduga ai wakal dadi simsu haijege akoi jum khanana lebdi aro khanana lebdi aro di political reality su leiba ta ba akoi khanana na pende na sum khanana leita ga di akoi gi center da pai di ba unfortunately center da di hujikti fortunately or unfortunately hai rasine hujik bude koi BJP de am saungningi ba BJP de am saungningi pen da ba yam lei akoi si kaita re akoi na pamjeri pot tu tarak tab ni na akoi da pen da di lei re ba do pen da ba lei hai ga sumila akoi sum khana da na sum lei da na adagi akoi gi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡꯁꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯛꯏꯕꯀꯣ NPPꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇꯗꯤ ꯚꯦꯔꯤ ꯔꯦꯂꯦꯚꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯟ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇꯁꯨ ꯀꯣꯟꯔꯥꯗ ꯁꯪꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯁꯦ it's a very significant space amakakni sigi space is tamona sinaraga manipur gi leiriba unrest adu manipur gi issues sing se tamo kamai address tobi Midas arayabadi nati adu ai gi di ai laisaba ai haijaba haigata ai thamoi ekta ai handakti masigi kenosida ai yam kanna ai hona jane haibadi kainobu michang khomba ma haire konra changwa puptai konra changwa sinaptai ai prime minister bo unana bo honaptai adigi khoigi aina khwaidagi masi personal haigata personal makti nati masi mayam loina muk observe tawani handa ai jom kamata akhoi leiriba hujik leiriba MLA sing haitare ko MLA sing leiriba koi yamna mayam gi koi mute ngatani yam respect tawse adu katai da no ma convincing capacity si wat pen khalle moina tadab du su tadab so koi honamam changi di ta se na ta di swai di banai chiri bo bi yam thagat ni hoi ai congress da bi to ko adu su koi ai di mo na tamo ka honorable minister tamo ibu bi ga se yam stand ga yam paka lau hi stand firm oi lau koi apsa gi matang da ka to gi ai di nahaw ja su ma gi matung ilak pani na ma ga yam kuina loina lak pi jai tlang ma gi journey du khang oi adu ai da ga di thoi na BJP oi ge da adegi congress oi ge da matam gi prime minister modi oi ge da amit shah oi ge da ko adu ai da koi gi tamoi bu bi da hai phet keno to amagi su phatom jam lei ko agi su koi gi keno ga si ai ngai hai gre koi ga si sem ning dong to wa adu ga su dum ui adu na dong bom oi ga su adu ai da di magi achobal leadership se koi u gi ba adu gi pot to ai na hadak ki BJP gi si da u da ba ada chalaga pham da su pham uduna ati ai hai di MLA lok thok pudi ngam oi da ha chief minister lok thok pudi lok thok re ko adigi mantri lok thok su ngam ya do mantri ti lok thok ngam chief minister lok thok pa ngam ba yai adu MLA du di mai kendra na thagal ga dong na to adwai da aina khanjaba se gat khara wat le di akoi BJP ta hair ge ne da BJP da le ba ruling MLA me mantri me am su wa da chalaga koi na adu nani ai chalu ga free hand la ko yam yaw gre na miraj adu di aina haina hoi protest samtang di to mo adu da masigi protest to bangang na basi ngam din lo ye di tamo adwai da NPP gi jo government se support to bani na hoi tamo budi adwai da tamo da accountability oi de but tamo in principle question se sum hanjaning maje ma ki coalition partner oi reba नत्रगना लेंगाक तो सपोर्ट तौरिबा NPP दा जो अदवाई दा अखोगी NPP की रोल अमा लेयना लोबर तमो स्टेन अमा लोबगी definitely रोल याम चावम लई अदवाई दा दे आइसु चंगक पद सु ngai को चंगक पद ngai ने याम कन कन मु ngang जल रगा दे मु दि कोना नोइना सु कदि नोइना तो सु सोम दा कन ngang जल ने सु हाइबगी अमसु लादु kan di ngang do ni okay kan de aina ai gi condition din nate kan unconditionally changmani ko adu aina hoji sigi role ama pibira ni na aina hai doi se no we have to akoi gi stand ama yam clear oi bitai manipur gi praja hai ta ai ching ta mani makini ko ai maiting atagi wan nati ko sima clear oi jo kai gum ba akoi na sina viable alternative ne na hai na pibu ta ga di akoi na BJP non BJP natra non congress atopa party amo oina koi regional ken oina notice ki one block amo oina lakpagi masigi thajab se manipur gi praja da peace haiu taragadi we have to be more assertive koi MLA lai di okay ta koi MLA me am so koi tana jagi gi aina no aina heta no na changa ga aina ai tiksu nate ai ju kha koi na political wilderness lai ro kanda koi MLA me am party president kona chama ko tana raga hujikti ano overall lama pibire national vice president oi bai sidi yamna kanu oi ba poni adi post am gatune aduna sai gi admaina role to pibirak panina akoi kamai to daga masigi se akoi gi manipur gi praja gi sentiment se akoi gi forceful loina asi bo pen dana akoi gi voice asi delhi da ta da ba prime minister oiro adigi akoi gi home minister oiro adi solution ji yamna thujanna ba akoi gi voice asi yam kanna akoi gi pina na ba gi khongjang adudi ai soi dana
ꯑꯩ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯅꯤ